Yele bungde nhawanchi putse rat deke ja nyagudu. De dasa dya nhawanli pa putse rat deke ta hamoki swaigu chalandusa ukiya kane khunulche rat deke ja nyaigu kha. खाससँग भियो हामकी बनी चाहिँ हामकी साइड दिलो आ ठाउँ चाहिँ सुटे गया चाहिँ हामकी तेरा चाहिँ गाम युजा सुटे सिरल आ निने चाहिँ आछि बारे ते बाखे चाहिँ ठो गदा सालाइनका पेता गदना अन पुजगे इनकी भुकी अले ढम्पासा यिंकी उजी अले ढम्पासा की दियन तया अले हामकी मिलाइना अले उकी यु चाहिँ ढम्पासा दियन जोनियो ठा त बी चाहिँ त्यो ठाउँ जाजी अले फस चाहिँ गदा लिगाउन जी एरी मफ्रेट गाछ कोने गदा लिग्या उगी चाहिँ चाहिँ यो तल्ल तेजी कोने ठाउँ कोने कोस लगातार सोनु चाहिँ बारे चाहिँ बाखे जाजी सोनु ज्या कि चाहिँ 16 टको ज्या सिरै अले 16 टको चाहिँ कोस जिमस चाहिँ यौटे टोटा बिमा जिमस टोटा बि हुँदै बेड डोरी ज्या यौटे बाखे सुर्जी अले चाहिँ जिपी चाहिँ 10 मिनेट ठिकुनो गया घजा तया बाकी टल्ला जब 9 टल्ला दे 9 टल्ला चाहिँ बाकी टल्ला चाहिँ अब 10 मिनेट खुनु तया जिमस चाहिँ टोटा बिजी अले चाहिँ हामी यौटे टो जाजी अटेन टो 15 डे ज्वर ठेटे जाजी उकुनी दिने चाहिँ जिमी बारे ते बाखे ढमटे हो ढम कोट्यो अले लु सियाटो छा ढोका टोरन्टो दकोटे जी अले यौटे बाखे न चाहिँ बाकी उज्जा त कोही याना ब्यामो लास्ट ब्यामो टे दुकी बुङदियो रठे टेजी अटेन टो 18 गते चाहिँ यो साली उज्जा जी उकी चाहिँ उकुनी दिने बारे ते बाखे ढमे चौ खपा एग्री भैरवी ओ खपा टेजी अले बाकी उज्जा याना अले उकुनी दिने चाहिँ गुठी संस्थान बुन्दियो यो रकम टेटा चाहिँ नयाँ नयाँ बिटा सगुन बी रट जाकर सुद क्याजमा आछे सुदेर गाजनुगा थुक्सी आइतबा हामोकी स्वाना सोमबार निसे रथ देके ज्या न्यागु खसा रथ देकेको लागि ज्याउला खेल रथ्या खजा हगु ख बुङ्ग्याइ त गएको वैशाख 15 गते र थियो पिचाका 18 गते निसे रथशाला जात्रा भ्याटेगुटु Olha, olha.